Osjećate li da vas mačka više ne voli? Možda niste ni svjesni da vas mačka sve više počinje ignorirati, a želite li vidjeti zašto? Pogledajte video i otkrite odgovore, a također podržite me lajkom, komentarom i pretplatom na kanal. A sada krenemo s top 10 razloga zašto te tvoja mačka ignorira. 10. razlog, promjene u rutini. Mačji svijet ima točan raspored i ako se to poremeti, nastaje smak svijeta. Dakle, nemojte biti krivi za preskočene obroke, pomicanje posuda, kasni dolazak kući i slično, inače postajete mačji neprijatelj, naravno ne u doslovnom smislu, nego se samo ljuti na vas. 9. razlog, loše čitanje mačjih signala. Kada nekome nešto objašnjavate, a on to nikako ne razumije, tada postajete sve jače i jače frustrirani, zar ne? Isto tako i mačke s nama komuniciraju neverbalnim znakovima, a ako ih vlasnik ne razumije, tada to mačku razljuti i ona se povuče i ignorira vas. 8. razlog, loša ili gruba interakcija u prošlosti. Svatko, pa tako i mačke imaju svoju granicu. Ako ne prestajete s maženjem kada je mački dosta, vičete na nju, kažnjavate je ili joj radite nešto što joj se ne sviđa poput povlačenja za uši i rep, tada mačka bježi i odbija interakciju jer zna što će se desiti. 7. razlog, nova životinja ili član u kući. Mačke su izuzetno ljubomorne životinje koje još i dodatno imaju svoj teritorij. Nova životinja, beba, vaš partner uvode ogromni nemir u mačji svijet i za to ste sve krivi, naravno, vi. 6. razlog, stres u kućanstvu. Neke situacije koje su nama ljudima potpuno normalne, poput selidbe susjeda ili radova vani, mačkama mogu biti noćna mora. Zašto? Naime, mačke imaju bolji sluh čak i od pasa, a puno bolji od ljudi i glasni zvukovi, selidba, renoviranje izaziva u njima nemir, anksioznost i povlačenje. 5. razlog, tjeranje ili hormonalne promjene. Ako vaša mačka nije sterilizirana, odnosno kastrirana, tada je razdoblje tjeranja jako nepredvidljivo razdoblje. Dakle, od veljače do listopada mačke mogu biti distancirane i upravo zato ignorirati vas i druge u svojoj okolini. 4. razlog, zanemarivanje ili nedostatak pažnje. Da li možda odjedanputa više radite, imate nekih briga i obveza te zanemarujete mačku? E pa vaš ljubimac to primjećuje i uzvraća naravno istom mjerom, odnosno ignoriranjem vas. Na 3. mjestu razloga zašto vas mačka ignorira nalazi se starenje i promjena u ponašanju. Mlade mačke su zaigrane mačke, ali kako vaš ljubimac stari, tako se oni sve više povlače i postaju zreliji i odrasliji. Starijim mačkama je potrebno manje pažnje, a također i period se smanjuje. Na 2. mjestu razloga zašto vas vaša mačka ignorira nalazi se negativne asocijacije. Kada dolazite s posla, niste niti svjesni što ste sve donijeli sa sobom, jaki novi mirisi, nova odjeća, neprepoznatljiv izgled i slično. Mačke to sve mogu povezati s negativnim asocijacijama i naravno ignorirati vas zbog toga. I zadnji razlog, jer mačka to jednostavno može. Ima nas svakakvih kao i mačaka, a zajedno sa njihovom karakteristikom neovisnosti dobijemo kombinaciju ignoriranja. Kada mačke osjete da imaju moć, tada će testirati granice manipulacije, kažnjavati vas tišinom, ali i ignoriranjem, jer jednostavno to može jer joj je to zabavno. Dakle, ima svakakvih mačaka i razlozi zašto nas ponekad ili uvijek ignoriraju su stvarno raznovrsni. Od ljutnje zbog banalnih promjena do novih loših mirisa koje smo pokupili na poslu, pa sve do toga jer joj je to zabavno. Ipak, kao što to često navodim, mačke pretjerano ne vole nikoga osim nas ljudi, tako da iako vas ignorira, znajte da vas voli više nego ikoga drugoga u svojemu svijetu, te nemojte biti strogi prema njima. Ako vi znate za još neke zanimljive činjenice, zanima vas nešto o kućnim ljubimcima ili želite podijeliti vaše mišljenje o videu, pozivam vas da napišete komentar ispod videa. Također, za više ovakvih zanimljivih videa, pozivam vas da lajkate video, podijelite ga s drugima i naravno pretplatite se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke obožavaju, mrze, kako učiniti mačku sretnom, koje su stvari štetne za mačke, top 10 znakova govora mačaka i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!